bafuna igubhu babhizi igubhu nasi isigubhu funa yazi ukuthi esani sithakweni manje siqala siyethuneni noma ngabe sinani sesirong sirayithi phela kuwe ngoba uzokusebenzela lo muntu oyovuswa lapha ethuneni uzovuka kusebenzela kodwa ekuhambeni kwesikhathi zokhala masike saya ethuneni isigubhu umuntu etshela ngesigubhu ethi isigubhu nasi isigubhu kuye ukuthi esani kube khona behlambulu kule bengizothagezela afika ibamba lento ayizwa ukuthi isinda kanjani kodwa yekelani ugijimela igubhu nifuna igubhu nizofa ziyabulala lezi zinto buzani thina Dlamini funa isigubhu sokuceba funa isigubhu sebhizinisi funa isigubhu samathenda yebo uzosithola isigubhu samathenda kodwa mase siyolaliswa ukuphambana khona indlela siyolaliswa ethuneni sekufakwa isibindi sekufakwa ugoloko sekufakwa inyama ebomvu kuthathwa iy'ntuthwane zethuni ngeke seli kubekwa inyama ebomvu kubekwa lapha kuthathwa iy'ntuthwane kuvuswa lo muntu kuthathwa iy'ntuthwane ezandla lo muntu kuvuswa lo muntu uyofakwa lapha esikhunjini sekufakwa uvuka bonke imini useyavuka lo muntu uyamlanda wena lo muntu uzomfaka ekhaya kanti la ekhaya kwamkhizi uzolanda umuntu owengcwaba umfaka ekhaya masikhathi usufaka uvuka imini uyavuka lo muntu useba umunca uyakwazi ukukhuluma ngale sigubhu sithume hambani niyongilandela u-1 no-2 uyahamba lo muntu uyowulanda lo 1 no-2 no-3 sekuvela idlozi okuthiwa umdliwa la ekhaya shane zani ufuna ugazi hamba unika ugazi uthi usesekuthengile ngithi inkosi embusisi niyangizwa nazalana yekelani igubhu mangabe uye enyangeni ufuna isigubhu qala uyibuze ukuthi lesigubhu onginika sona siqondene nani sithakweni mayotshela ngawo ngesothamlilo nje wathi amafutha esothamlilo yazi ukuthi sekuwumuntu lo owashona wathatha amafutha akhe kanjani mayethi igama lokuhloniphisa mayethi umuntu nginethambo lesothamlilo noma noma nginamafutha esothamlilo uqonda ukutshela ngendlela eyiphansi ukuthi lesigubhu akwenzela sona kunomuntu phakathi la kimi ngizofunda into eziningi so ngiyanixwayisa mangabe bebhizi ukuthi uya kumuntu ekutshela ngesigubhu hlala phansi naye umbuzisise abaningi namhlanje balalwa zilwane ingane zabo zilwane yonke into kuyaleke yini indaba walanda into engalandwa abanye bagcatshiwe lakini bagcatshwe izinto okungagcatshwa ngazo abanye baneziqalekisi abayilanda bayifaka bona egazini ikakhulukazi abanamabhizinisi nezilwane afika umuntu lapha ngithi manje ngiyamhlolela ngithola inkinga zakhe ziningi